lama guys start kan nanti ini patung guys guys ini kan kami ini kan 2 GB ini kami 2 GB mungkin pun ini saya akan level ini malam kan guys mungkin ini betul ini ini guys mati juga ini guys mati kamari masih control ke mari ini kotak sambilnya tinggal guys makin mereka terbalik lumayan ya teman guys video ini untuk hal kayak gini nama grup lagi nih ayo nanti video pertanyaan guys nih apa guys patah mari nih grup kalian patah mari guys tim takala kamu guys takala tak udah dulu guys itu mungkin ada tim situ kalau orang situ orang pengen lama guys nih kalau aku tidak jelas nih situ kalau situ ini situ kalau apa ini teman-teman guys situ kalau untuk yang berikutnya ini kayak masa biasa dan juga itu karena guys ya kalau mandan skin dalam nama ini nanti skin dana video itu ini skin fotoga pendapatan klub kala habana skin dalam juga Astagfirullah itu guys boss guys అక్కడ మన వీడియో దీన్ని ప్లే కానీ guys ఇది పఫైగా అంటే దాంట్లో guys బిల్డింగ్
රස්තාව ටික කරේ තියෙනවා. ඕ guys එහෙනම් අපි ආවදන් කතරගම. ඔව් guys එහෙනම් දැන් අපි ආවා කතරගමට. අපි guys ඊළඟට guys මෙතනින් බස් එක දාන්න පුළුවන්. මම බස් එක මර පැත්තට දානවා. ඊළඟට වෙන්නේ මෙතනින් තමයි guys ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ආවෙන් ගියට පස්සේ දැන් ඔහෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ guys මම එකකින් ඉන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ පැත්තේ තමයි guys යන්න ඕනේ. මේ විදිහට guys අපි තාට ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. guys kita cobain untuk lihat sih untuk ini tinggalnya dan guys yang cari itu guys guys melihat guys bahasa di belakang lagi bang guys